Greetings to the world. Yeah, this is OkrasmountzioN talking. I'm back again with the first episode of Venḓa Streetwise. We out here in Africa, South Africa, Limpopo province, Venḓa district, Thohoyandou local town, Thoramela municipality. Yeah, man. So yeah, yosvika phungo bana mukala yeah. Bana vhathu vha khou chiteliwa ni khou tswisa vheiwa. Ni khou tswisa ni khou fulufhedzea. So we out here. Tshipikwa changa tshulwane bana vha mukala zwa zwino ndi u tou pandekanya noṱhe bana vha ri mujolo wavho au health. Ndo zwi posta ḽiṅwe ḓuvha nda ri ni so I came back all the way from Western Cape to Limpopo just to smash all unhealthy relationships. So without any waste of time, let's go and get couples, fake couples. Let's go, my man. Put these up. What do you mean, come on? I'm just joking. You're just joking. Okay. I go joke. And the girlfriend and the boyfriend are in the relationship. Yeah. That's much I'm about 7 months. We're going to 9. Nkurmini. Hey, Emta. Nkurmini. 7 months. We're going to 9. From 7 to 9. Okay, so before OkrasmountzioN, like I do sort of like public interviews. So, but now I'm focusing much on the relationships, like it's couples. I guess. Are you willing to do it or not? Yeah. You are willing. Yeah. Yeah. Okay. You are willing. Eh? No, come this side. No, just face that direction. What's your name, bro? Katlego. And what's your name? Mashud. Oh, I know Venḓa. What do you mean? Nimtsonga. So, but no more than for 11 years. 11 months. No, it's 8 countries. From December to now, it's how many? From December? No, it should be 9 actually. It should be 9. But okay, so what I do is that I do something like called a loyalty test. I'm not quite sure if you are aware of it. Loyalty test. Are you aware of it? Yeah, maybe I saw it on movies. Movies, nyana. Beautiful sister, Mashuru, why was the war? Okay, but do trust each other? So? Yeah. Kaskili chateni trust for 9. 9. Kaskili chateni trust for 10. For 10. Oh, hey, you know that? It's too much, eh? Okay. You trust her for real. So out of no cheater and a pro the 9 months. Okay. So will you do anything like to show her for real? I've already done it and I'm still going to do it. Are you still going to do it? Okay. If that's the case, would you mind? And go the Richard game. I'm not going to touch your phone. Like you would do, sort of like exchanging phones. For 60 seconds. Why? No, it's fine. It's fine. Come in this. Come here. It's as a speaking. If zone is not good, zone is for real. Okay. But the cover then the Toma guy. Anyway, you want. Anyway, I will go to mine. I can know you. At the time. With the Tom man. Okay. I read the Tom Kumbrajinaga. Oh, what the man password I? For real. I. Not rain. Okay. Come on, answer just I love you, Inji. I'm not to me anyway. It's a phone that one. Oh, like this one is mine. Yeah, you got. And also phone numbers are ring. Mesh. I love you too. I love you too. Yo, only mesh. Sure. And go funny almost. Okay, let's go to Facebook then. Inbox your Facebook. I don't have Facebook. You don't have Facebook. Then let's go to this one. There's nothing. No, let's check, bro. Especially my Venḓa.
Especially Venḓa. No, but it's my first time to tangana comes in a couple in yanga ingabi so. For yeah, I love you. There's nothing here. You trust her? Yeah. No, okay. And then also phone numbers are cat. Cat bay. Flip. Nomboresa. Ndarivo shona na mikombo shona shona po. Ame po. Nomboresa sesi? No, abe loyal kaiti. Kabru shosha upakasha. Out there, you're a young man, you're in Germany, you're in America, you're looking for a wife. No, I'm not joking. Yes. If you're looking for a wife, between me and you, now take advice from me. You won't find a wife anywhere else in the world better than Venḓa women. Kuvi. Oh, kuvi ndi yange unova ange unoimba tamu ne. Okay, shosho. Thank you Butisa. Number 1. Kezo, yova yone episode yoro toma bana mkala ya Venḓa Streetwise 2. Yone yoro toma bana mkala ndiye zwiḓivha uri vhunzhi vhathu vha fhaḽa kha mvula tswingana no lavhelela uri ni ya dzi kho ḓo vhuya nga maanḓa fhedzi ndo ḓa nda zwi limuwa uri ni tshipuka tshihulwane a si ndavha ya u ṱana vhathu vhane vha vha uri ni khamusi kha sia ḽa vhushaka vha khou ita zwone na vhathu vhane vha vha uri zwavho zwo dzudzanyea sa mashudu na out yawe vhana vha mukala ndi vhona ungari ndi zwa khwine sa yone nḓila yo sumbedza uri no man vhunzhi vhathu vha tshi khou gungula vha tshi ri mudzhelo khou nyisa a u khou nyisa roṱhe so ndi a zwi ḓivha uri vhunzhi ha mbekanyamushumo dzi nonge dzi noni tshipuka tshone tshihulwane hu vho hu ṱana vhathu vhane vha vha uri ni vha na mapeta a vha khou tshimbila straight kana vha khou tshimbila nga mukono vha khou tou tshimbila nga so ndo vhona uri ndi khwine ndi ṋambe i vhe compilation kana hu vhe u vhumbana ha vhushaka vhune ha vha uri ni vho nḓilani ya vhukuma na vhushaka vhune ha vha uri a vho nḓilani ya vhukuma so nda ndo tou vhuya Venḓa lwa maḓuvha mavhili fhedzi dzi kha ḓi ḓa dziṅwe episode tou vha uri ni zwori dzi no khou ḓa dzo imisa hani please sakani dzo no vhandamela heyi yo vha yone episode yo tou thoma so ndi khou ni fha tshifhinga tsho ri no ṱarani kha vhushaka vhune ha vhu khou ḓivhalekana zwa zwino a thi nda ndo tou vhuya Venḓa lwa maḓuvha mavhili ndi tshi khou tou vhuyela zwino ndi tshi khou tou vhuya u tou vhea mulevho ngori ndo zwi amba kha iyi post nda ri ndi khou ḓo vhuya nga December nyenda vhusiku hafho zwino ndi ḓo ndi khou enda na vhusiku ndi tshi khou ṱoḓana nga maanḓa na vhushaka nga maanḓa magaraba nga maanḓa hezwo no bva dzi Gauteng henge no vhuya hayani a dzhiela vhathu kana dzi relationship so I'm going to break ndi khou ḓo dzi fhandekanya dzoṱhe so ndi khou tou ni fha miṅwedzi miraru yo ri ni vhe ni tshi khou vhona uri ndi tou zwi sani vhona mukala ndi tshi vhuya dzi ḓo vhuya nga maanḓa so tshipikwa tshihulwane tsha ri wayi ndo uri ni Venḓa Streetwise 2 ṱuwani yo lavhelesa kha ṱhalusa maipfi ndi dictionary uri ni Streetwise zwi amba mini ndi hafho nda kona u pfhesa uri wayi heinoni edition kana hetshinoni tshipikwa kana hetshinoni tshipiḓa ndo tshi vhidza uri Streetwise lune ndo kona u zwi limuwa vhana vha mukala uri ni vhundeme ha uri ni rine uri Streetwise vhunzhi ha vhathu ni tshi ri Streetwise vha khou thoma u humbula zwiḽiwa no a ri khou amba nga zwiḽiwa vhano ri khou amba Streetwise muthu wa tsha ngeno maṱoni so ndi khou ḓo ḽi cleana ḽoṱhe ndi ḓo ḽi kulumaga ḽoṱhe Venḓa ndi ḓo ḽi kulumaga vhana vha mukala so I'm back here vunḓuni ḽa Western Cape all the way from Limpopo so please don't forget to comment, like, share and subscribe and hu na zwithu zwine vhunzhi vhathu vha dzula vha tshi amba uri ni arali ri kha mbingano kana ri kha vhushaka muṅwe na muṅwe fara founu yawe fhedzi heyi episode yo thoma yo ita uri ndi zwi limuwa uri no man u nga ri vhunzhi ha vhathu vhono vha tshi khou shavha ndi vhane vha ḓivha zwine vha khou shavha so please let me know what do you think about fhungo ḽa uri ni arali ni ri kha vhushaka ri kone u shumiselana founu please let me know actually mbudzeni uri kha vhushaka haṋu ini na muthu waṋu zwi operatisa hani muṅwe na muṅwe shumisa founu yawe hone arali a tshi shumisa founu yawe ndi ngani ni a farelana founu hone arali ni tshi fara founu dzoṱhe ni tshi shumiselana founu ndi ngani please let me know don't forget to comment like share and subscribe peace out I'm out here